itu nangke pelangap pulkimo nang li nang pacini to niji mah तो देखिए सबसे चठान नाम लो ना कार्बी फुरकेमो के प्लान को ना पेन मा पुलो तंगते लाके इरे तुम मुसेरा लोंग कार्जुलोंग के लोंग ले चेते पुलो सिता लोंग ले चेते को ना सी के दोलो पुलो बंग सोलम के ला lagi non itu tum adet amen sung lor lo te lagi Israel pusi pupo Israel adet hello long le chete lo pet hema Israel ke Mediterranean Sea ani hang long si dolo lapen ke ala Asia Europe Africa continent ke thomang kachet tok ang bong si dolo la se long le chete pulo kila long le chete puke ile tum karbia lamben si pudon lo pir thiang bong chitim po phan lo sila pir thiang bong chitim pu labang so ki irdam ke munit akhai doan konat si ke plang lo labang so phurki moi ri tum lang dam pulo tang te pir thi phurki mo dan long le sita bible long do munit ke plang jeng ap phurki mo ke ho Israel long helo Israel dung rai hadak Israel dung rai men ke ancient near east pulo lapen ahomalam ke ni kot praisho pulo lapen haloda khelo la nichini hang adet a hoilo la si nichini hang adet ni hang arlo ke cheng la a boundary dung het phan ke ancient near east pusi pulo da khelo Israel ke do lapen haloda Mesopotamia palongri la panang angkang pen pangrum pet si ancient near east pulo lapen non ke dak middle east puda irlo halabang solong rielong alom lam simit munit ke plang cheng adim lo pusi ke pu sila munit ke plang cheng munit khaina ke plang cheng ke 2000 BC malom la so pen plang chot malom khai ko song henang ke plang ma pulute hakko munit khai alam sibet bonda aphi ke alam chelaret arnam si munit phan alam pe break at pu alam karbia pur ke molong do karbia tum ta chathan la bang so alam la si halabang so dim hakko hut ke lang thepi banglo inu do munit ahem sisi jok chot amun pi bang thom supu bang thom penam thang penan so bang der ke bom ni jok lo labang so hemisia men ke nova polo nova temo da karbia long do lapen ke halodak ilitum apusar sum pen sang pu men ki ri long pop ke ala Sumerian civilization men pen lo isike isi bang ke Samaria palong ri Israel long do ala Samaria hello Israel capital lo se Samaria along ria hem pu men ke Semer polo halodak pen se sum pen sang pu ki puidam la se sum pen sang lo karbia pusar lo se karbia poton na ke plangcheng long le chete long pen lo long le chete pen kosonsi lapu ilitu madet na gelerok ma pulau dang te inu to mudi da men purkemo along do halbang so purkemo along mikir po men do mikir ke lage munit aphan bang ki ir thaba men gali purkemo long si ke do veg men lo la mikir men ke amhang ke thek veg ke ha ijipade ahomalam ke misor pulo hindi to ke misro pulo ala Egypt English amen ke Egypt adet pulo hadak se mikir bang 1700 BC ningkan se mang theglo la pen halbang so dimpen la Israel khaitum nangkebbi nagichi ke 1500 BC malom lo mate 1445 BC aningkan si hadak penang bil musi mulong ki pu karbi tomlong do Moses pu Israel dum chir ke English amen ke Moses pulo lapen musi mulong ki karbi tum ki pudun non puta ke chir ke amri basa dor heman jamin pulason si Israel amen muni tum chir karbi ang bong chir bom dolang se halabang so musi hadak penang be karbi khei mate Israel khei penang ge jabang la 1500 BC hot penang kat se 1300 BC an ke non ke do Israel adet nang lilo Israel adet 1300 BC na gele hot ke mikir so tum bang suri phokya bak so selo labang so pen phi Israel long ke dobom pen 500 BC hodana bang ke nang kadalo 500 BC 800 BC long pen si Israel pen nang kadalo Israel tom phan batai ke thom mane angtan ke pon labang sodo Babylon exile Syrian exile Roman exile la se hala Babylon exile ke 525 BC hot lapen Syrian exile ke 700 BC mate 800 BC le song bong lo lapen Roman exile ke 75 BC malom lo la 70 pen 75 BC ang bong la si batai ke thom Israel khai phan ang tan ke ne pon bele ka khai tum sakor enamet sa China det pon da dolo
la si India det nang ke be long ke la 800 BC Israel ke nang ke be hut si dak India nang le rok lo labang sot ke Pakistan ana tu ben si ke bang hello Pakistan on ta amri pa lang roi do Pakistan long karbi forest pu dolang la pen ke Nepal ben bang lo Kashmir ang dut lo Kashmir ke non Kashmir puta karbi men lo bomir ponglong bo polo Kashmir ben wang suli Punjab tang le lo Punjab na karbi men pen pene karbi forest lahi ke pudolang pen ha Simla Himachal Pradesh lapuna thu nang lut ke Dumra district pudo Muri Murong pudo ta si hala Himachal Pradesh pen ko bang thusi Bihar UP nang lut hota karbi masjid karbi dongol pe Bihar UP long dolang lasi lahai pen ilit mang thek chalong ye karbi tum India nang le ke 500 BC malom nang le lo Ramayan temolong dolo Ramayan temolong hala Ramayan ke to tum army ke do menit bipon kok Bali ke karbi tum pusar lo pole ke ji pudo lasi hala bang so hut ke 500 BC malom lo lamang so hut karbi tum ha Bihar UP penang katsi dak Bangladesh pen North East hoi long nang le lo hala bang so hut karbi tum Kuran ke dolo khayemen ke karbi pu pelang kirat pu kachi pu isa khai danop pongho pu danop khai pu do la North East long nor ka hora khai kirat khai la tum pencil tum dorap lo la da ke ching wu ya khai do sedak mikir pu khai bang ke aphi thu la tum ka ching room ke 75 AD hut penang ge be Israel pen mikir so asu tum la tum pensi aku aphi la tum bang mikir pu ajutang ke ching lit alam ke ching lit la pena khai ke cilir pen ajok la tum isiwet a group isiwet a rolo pu ke cini pen mikir cir lo la bangso mikir bu ke cir ke la ke ho 1700 BC ot pen sil tum ke cir do la bangso asu tum setal bangso a group Israel ke ta group do pik section do pik bosi la bangso beleg section dum ke mikir bu cire la sil da North East nang lu hut ke China det Roman exile hut ke ningkan surini Israel to phanang tan pon det lage China de sakore namet labang so pen nge chiru chu nge kat chu si North East pu Tibet Thailand Myanmar pen Nagaland Patkai ara kanang long nang Parsi Nagaland pen nang luchi North East ke bang hut labang so hut ke karbi atom ko chingrum chu atlo mikir pu ke chipu atom labang so ke chingrum du si karbi pu ke chirta alo so hut pen akura men nge karbi pu dolo Armenia along ri along karbi po along ri men beseletum adak penangge be hut ke karbi po akurang ge jetong lo sele China det ke do hut rong ge kim ching rupa sen mate harbamon teron rong suku rong ge kim ching hut pen karbi ke heitum albang sut ke chir do karbi po ke kheya amen ke chir pon ke la jutang hai hui ke break je ke jutang je salam lo alam nang break lo Tibeto Morban language la sub endun si karbi to malam nang prekje ka penajok karbi pu ji pu pon pangcheng lo la si karbi a khailo itum ke la suki a khei ke chir amen ke ji pu pon pangcheng lo sita mi kir pu bangala tum chitene ne lang asu amen ke ha hakko pu sar amen pen si asu to mana mi kir pu ji pu bom la ta pen 1800 hudanta ningkan bharo 1800 angbong ta mikir ke ni tuma khayemen gali pulatum chipupe bonda 1976 ahut kellar lawang sop tang 1970 pen 170 years ang bong talatum mikir ku chipuke bang nagir khap ku chipupe athya pusara men latum chichini hala sot ke latum Israel khailang po chichini la seta phik la jutang China det pen sia me thang jutang alam kadoi chipetir pe me phi dak North East long nage do hode bangela tum karbi pamen karbi a khailu pu chiputhip pen alam pen jokse karbi nang manlo se alam ben se musera hirlo alam ben se temo he ching thumlo la pen tum alam pe thir pe me hode bange karbi pu se chiputhip lo karbi so karba ga so pu chipulo non pu karbi pu ke akura men so chok khaymen kali swailong tanon karbi pu amen ke tok pura long ke tok tum kala karbi pu lage khaymen kali akura men so bimala Israel so tum si ke be ke che hut hana ne long ri men karbi pu long ri long ke do yir ding klu ya pi dak pen ke be tu si akura long karbi pu je tok lo la se pini ili to makhaya poton ching thum namlo polotang te 1700 BC usi amhange thek back inut mikir po bang halbang so posi pini mikir po ili to phana che thang lo lasi pini ili to makhai ke India nagale ke la ke khai barim piklo 500 BC alom pensi India date are low
indigenous people nang manlo da khei barim nang manlo la sira la north east alom nang gili hudan ke khei su ka do bi chingrum lo kapre ka khei tum Israel khei do piglang la kosari tum da galang lo garu tum khasia tum da Israel khei lo ta halbang so khei tum anubang ke aru kapre ka tum lo setalam mi kir paso la asu mi kir vek asu tum babang la tum chilir si cicini lo la tum ke karbi alam ganing ye menang la tum ke chingrum dolo la si karbi tum an ke mi kir ko ji pulo la tum bang hala kapre ka tum ben for example malon yana Mizoram tum miju tum ke Ibrahim ile tum ke manase sonu sokleng ko ji pudo sonu sokleng po ke Israel ke bansi arna ma sokleng lu pu pudo la pen ile tum kheilong ke mu do sotrecho a men binong ke la ke arna ma sokleng busi po arna ma sokleng ben Israel ta arna ma sokleng pusi po pulo tangte la karbi tum ke la sotrecho men ben ma sile tum pudam thibun lo ilum Israel kheilo bimalage arna ma sopo kleng lo sotrecho ke la se sotrecho le arna ma sopo kleng lo pulote la ke Hebrew alam ke Israel pulo la se halabang so hut karbi atum sotrecho pa temo mata Israel long dolo la sotrecho temo ingthum namlo pulo tang ti komat lo sotrecho mo chewang thuji hut kang sai ta phiri me meji po karbi atum pap chini ne kalilo sambe po temo ingthum lote papa kaching nang ha chomorong da pudam lo la he huya temo jong sinili than nang ji pulote lage nililong dolo sitamela bangso ke than na mangya por en unang nelo normang karbi tum monat pen sige wang ma se ho Israel kai Israel pen sige wang lo la bangso prang Egypt pen sige wang lo 1700 BC pen Israel nang le 1300 BC lo la pen kodak pen nang bar to 800 BC lam nang bar pen karbi tum India nang le 500 BC lo la si ilitum cicini pe mera ituma potona men komat pen sige cheng ma pore mikira men pen apitu si karbi bangke ilituma jutang alam nang plang me si karbi pu chirlo la sele tum la bangso purki mo ching tum te menangi per the muni ta khai ke plang cheng ke long le chette long hello long le chette pen ke wang bu ilituma musira long do kok lo tangte hala ing long kang thir ko pilo lagi Israel pan Jerusalem pan lo la pen hala da ke tum a khai ke do komantu lom lo komantu sinangi be lo la ta ilitum purki mo long et lagi neli non het jong ke pula 75 AD malom pen ke nang be et lo setal bang so prang benang ke 800 BC lo la sei karbi khai piniarnian ke karbi ke si pudam ile tuma poton chingthum pemenang ji apur ki mu te pen jutang ke plang chichini pemenang ji an ke ile tuma khai long ke kroi in not him puarnam ke the par pig bang pin chong recho la ke puthe kang tang pulo la pena koi not dolang lang ming po pulo la bang hini si karbi khai ban keraya bang puthe kang tang la ke pirthi ka sorjon sining ka sorjon bang pin chong recho la pena suppo asukleng lo lang ming po ke la si karbi khai long la ga do be atimu ile tum long do et lo la pen ile tum khai ke Israel khai pu ile tum jutang pen ma si chichini dak chichini pe meun lo la sinili la karbi phurke ma sab so kang thum nam ke dili la ansi han chal lo हिस्ट्री में साम्बेपो उसका नाम साम्बेपो एक यंग मैन है अनमेरिड उसका बड़ा भाई पास टू है मेरिड हो गया लेकिन वो लोग अपना माँ बाप को डेली स्कोल्डिंग माने गाली दे रहा है तो माँ बाप ने गुस्सा हो गया इसलिए रात मिड नाइट में वो लोग भाग गया कहाँ भाग गया हेडिस में दुनिया में नहीं हेडिस में चला गया तो मिडनाइट में वो लोग जब जाग उठा तो इतना भूखा हो गया इतना भूखा कैसा हो गया ये भूखा अभी खा के तो सो गया फिर जाग उठा तो कैसे भूखा हो ये तो मीनिंग है कि स्पिरिचुअल मीनिंग माने माँ बाप चला गया ये माँ बाप नहीं परमेश्वर है परमेश्वर तो पिताजी जैसा हुआ लेकिन माँ जो कौन है वो इसराइल जाति का नाम जो माँ जैसे हुआ तो जो भाग गया तो किस लिए डेली गाली दे रहा है बोल के ये मीनिंग ऐसा है कि क्योंकि वो लोग दुनिया का नियम परंपरा लिया तो परमेश्वर से माने ऐसा हो गया कि परमेश्वर तो संतुष्ट नहीं है परमेश्वर को अपना माँ बाप को गाली दे रहा है ऐसा लगता है तो इसीलिए जब भाग गया तो इतना भूखा है कि माने ये मीनिंग है प्रभु यीशु ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ तो आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ चला गया तो भूखा है
ये तो आइजाया चैप्टर 29 वर्स 8 में लिखा है, वो लोग खाने से भी भूखा नहीं मरेगा, ऐसा लिखा है। तो ये हिस्ट्री में डायरेक्ट एग्जैक्टली आइजाया चैप्टर 29 वर्स 8 से मिला है। भूखा है, हमेशा भूखा रहेगा जो माने सियोन जायोन यरूशलेम से जो आदमी एनिमी होगा वो ऐसा होगा। तो मिकेल लोग ऐसा भूखा में क्यों ऐसा हिस्ट्री बनाए हैं? तो हिस्ट्री तो ऐसा है कि वो लोग जब परमेश्वर चला गया तो भूखा रहता है, भूखा होते रहता है। तो ऐसा मैंने हिस्ट्री है। और जो सांबेपो ने अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए कोशिश किया था, तो माँ बाप को ढूंढने के लिए जब कोशिश किया तो दुनिया में कोई भी बता नहीं सकता मेरा माँ बाप कहाँ है। लेकिन एक पक्षी है, वो तो डॉग, पिजन या डॉग, पिजन से पूछा, वो बोला मैं सकता हूँ। तो कैसे बताएगा? उसने मास्टर शीट सोइंग करेगा, जहाँ उसका माँ बाप है, मास्टर शीट सोइंग करके जब मास्टर शीट ग्रोइंग होगा तो तुम्हारा माँ बाप वो ढूंढ लो। ऐसा माने तुम जाके माँ बाप को से मिल जाएगा। लेकिन ऐसा है जो माँ बाप के कहा दुनिया में नहीं है और कैसे मास्टर शीट से ढूंढ देगा। इसका मीनिंग है ये द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन है ये मास्टर शीट। तो ये मास्टर शीट नहीं है, लेकिन वो जो पिजन है वो तो सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट ने जब वचन सोइंग करेगा, परमेश्वर चूइंग किया था, लेकिन चूइंग करने के बाद फिर जगह में मैं बैठाया तो मेरा पाप नहीं होगा, ऐसा कहा। तो किस लिए ऐसा कहा? और दो माने स्त्री को मिला, उसका बच्चा नहीं है। तो क्या हुआ? तो बच्चा नहीं, क्योंकि मैं दुनिया में गरीब को माने प्रेम नहीं किया था, गरीब को कुछ मदद नहीं दिया था, इसलिए मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा खबर मिलते रहता है, उसका माँ बाप मिल लेता हूँ। इसीलिए ये तो जो मछली पकड़ना, आप देखिए इस्राएल में तो यदि आप गेहूं खेती काटने का टाइम में परमेश्वर ने कहा कि तुम सब पूरा मत सपाओ, वो गरीब के लिए छोड़ दो, थोड़ा दो। ग्रेप्स भी गरीब के लिए छोड़ दो, थोड़ा तुम्हारे लिए, थोड़ा गरीब के लिए। तो इसलिए मछली भी तुम ले सकता है, पाप नहीं है, लेकिन जगह में बैठा हुआ फिर इसलिए पाप हुआ। ऐसा है, तो पूरा बाइबल से मिल। तो Karbi chap. Chap is scroll, not book. Chap means in Karbi, it is for scroll. Thank you very much. Thank you.